Ćao svima, vi gledate moj novi video i danas otvaramo advent kalendar Harry Potter. Vidite, ovo je 7+ Lego. Evo i ova strana koju ćemo da otvaramo. Ovdje je nacrtana jelka i svašta nešto, a ovo izgleda kao da ima neka igra. I ovdje ima ovakve neke kartice. Pokazuju da ih ima dve, nemam pojma šta je to. To jest možda je to iz onih čokoladnih žaba, znate, one kartice. Ajde da počnemo da otvorimo. Evo ga, ima ovdje 24 prozora. A sad ćemo prvi da otvorimo. Ovdje ima i igra. I evo. Ovo je adres kuće Teče Vernona i Harryjeva kuća. I sad ćemo da napravimo. Prvo stavljamo ovo, mislim. Tako samo da ga stavim. Evo, napravili smo ga i baš da čekam da vidim šta ima u sljedećim prozorima. Sutra otvaram ovaj. Vidite, ovdje ima i malo pismo. Sigurno je za Harryja. I ovo je adresa na kuću Teča Vernona. A da čekam da vidim šta će biti u ostalim prozorima. I ovdje ima specijalno mjesto gdje ovo treba da stoji. Vidite, na primjer za broj 2 ne vidim da ovdje ima gdje treba da stoji. Mora da ima. Pa onda je to možda neki Figurica. A ja ima i broj 3. Stavite like kada gledate moj kanal i čao svima!